Ассалаумалейкум, жалпы барыңыздарга. Бүгін 2020 жылдың 16 февралы, вторник, Бишкек. Немет сынауларды көрсөтүүнүн биринчи бөлүгүн баштайбыз. Көңүлдүү кырган барыңыздар. Бүгүнкү балары канча болуп жатат? Баларды чогуу билебиз. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Audi A4 жылы 2004, 1.8 механика, $4500. 077 53 38 15. Mitsubishi Space-Star жылы 2002, 1.8 механика, 230 000 сом, 0500 26 31 04. Mitsubishi Galant жылы 98, 2 объем, механика, $2700, 0555 90 90 45. Nissan Primera, левый руль, көк түстө, жылы 2003, 1.8 механика, $3600, 0220 12 68 68. Екізон Mercedes жылы 2001, 4.3 миллионымды көрсөтөбүз, коробкасы автомат. 12-14 расход дейт, $6800, номери 0500 00 88 90. BMW 525 жылы 98 2.5 $3300, номері 509 77 77 77 80. Коробка механика, 5 ступка. Достар, дагы бир кара түстө 210 Mercedes жылы 99, объем 4.3, газ бензин, автомат, баасы $7200. Номер кандай экен, кайсы номерге жазсак болот? Номери жок экен, номер. Тек телефон номер. 0702 62 33 59. 62 33 59. Болуш канча экен муну? 7. Болушу 7 дейт. Вента титанскада, кызыл түстө, жылы 93, 1.8 моно, механика, центральный замок, 200 000 сом, 556 69 99 62. Бул жерде достор, Mercedes 210 соода болуп аткан. Жылы кайсы? 2000 объем 3.2. Баасы канча болуп атат? Басы 5,5 берем. 5,5. Кайсы номерге чалыш керек? 0558 17 04 86. 17 04 86. Машина кайда? На парковка. Audi S4 жылы 93 2.6 механика, 5 ступка. Состояниясы өтө жакшы дейт. 230 000 сом. Номери 553 98 99 10. Каризма жылы 2002, 1.6 механика, простой мотор дейт. Коробкасы автомат, $4300, 554 11 53 15.
Opel Vectra, жылы 2004, пробег 293, 2.2 бензин, коробка автомат, расход 810, $4400, 0,35, 36, 86, 77. Volkswagen T5, 7 орынlı, жылы 2004, 1.9 дизель, 5 штука, $7200, 555, 20, 20, 73. Ушул унандагы комментарийде сурагандар көп болду. Базарда болуп калса тартып койгула деп. Бул жерде бар экен. Audi B3, жылы 91, 1.8 карбюратор, механика, центральный замок, люк бар, бағасы 80 000 сом, номері 556 73 68 27. Mazda Primesi, жылы 2003, 2 объем, автомат, $4800, 558 80 01 13. Audi A4, жылы 98, 1.6 механика, бензин $2400, 0,36, 60, 88, 59. Audi S4, жылы 92, 2 объем, моно, механика, $3200, отличное состояние деп. 0,37, 99, 74, 94. Nissan Primera, седан, жылы 2000, 2 объем, автомат, $3300, 0,37, 05, 75, 75. Болушу қанша екен, болушу? Болушу 3-ке берем. 3-ке. Ford Mondeo, жылы 2001, 2 объем, коробкасы механика, $3000, 555, 04, 43, 89. Volkswagen Dora, жылы 2003, объем 1.6 бензин, 184 пробег, расход 6.7, $5000, номері 557 26 86 68. Солный. Қанша екен екен? Болушы. Болушы қанша екен? 4700. 4700. Да, 4750. 4750. Audi A4, жылы 2000, 2 объем, механика, $3800, 0500, 70, 69, 70. Audi S4, жылы 92, 2.3, коробка механика, 150 000 сом, номері 500, 12, 12, 03. Nissan Almera Dino, жылы 2000, 2 объем, $3800, номері 0507 59 59 99. Mercedes Vito, 2003, жылы 2.2 дизель, 1 хозяин екен, $5300, коробкасы механика, номері 772 14 08 87. Audi 100,
старушка. Жылы 84-22, механика, карбюратор, $2000. 0702 22 55 67. Достар, біздің бұл чыгарышыбыз аяғына шықты. Видеолар жаққан болса лайк баспаңыздар. Біз кейінгі чыгарыштарды көрсетуді ұмытпаңыз.